Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo snimati neku novu igricu koja se zove Get Mario, tako da hajde počnemo. Šta je ovo? Šta? Idemo na level 1, ljudi moji. Ovo je neka kao kopija Mario, ali dobro. Već vidim kako će ova igrica da se ponaša. Minus jedan život. What? Kako? What the fuck? Bitch. Jebem ti sve. Opa. Profesionalizam. What the fuck? Neću da dosim tako lako. Kako? Jebote igrico! Čekaj. Čekamo. Ovi su glupi. Čekamo. Checkpoint! Barem sam uvatio checkpoint. What the hell? Ova igrica je veoma izluđujuća. A begaj. What the fuck? Bitch.
what the hell, a ne u what the Ljudi, ovo više igricu nikad neću da igram. Došlo mi da se iznerviram. Igrica veoma izluđujuća, nemojte igrati. Deca od 12 godina. What? Barem prvi level da uradim. Marš igrico. Ljudi, ja ću da završiti epizodu. Igrica je veoma glupa. I retardirana. Tako da, ako vam se svidio klip, bacite like, share, komentar i subscribe. Znam da ako želite još ove igrice, napišite u komentarima. I ako želite neke tutoriale, slobodno me pitajte. Ako treba neka igrica ili nešto oko Windowsa. Tako